صبح زمان بیداری طبیعت آغاز حرکت و فرصت بهترین برای غمخوری به سلامتی می باشد. امروز در دوره برنامه صبح نو ما درباره یکی از فعالیت‌های عادی ولی بسیار مهم برای تندرستی یعنی دویدن صحبتمان را ادامه می‌دهیم. дар ҳақиқатан чихеле ки дар боло қайд намудем ҳамасола дар саросари ҷаҳон рӯзи байналмилалии дав таҷлил карда мешавад. Ин сана ба хотири тарғиби тарзи ҳаёти солим, баландбардоштани маърифати ҷисмонӣ ва ҷалби бештари мардум ба варзиш роҳ андозӣ шудааст. давидан яке аз қадимтарин намудҳои фаъолияти инсон ба ҳисоб меравад. аз замонҳои хеле дур инсон барои шикор, муҳоҷират ва ҳифзи худ аз дав истифода мекард. бо мурури замон давидан аз воситаи зиндагӣ ба як намуди маъруфи варзиш تبدیل یافت. امروز نمودهای گوناگونی دو وجود دارند. دوی کوتاه مسافه که سرعت بلند را طلب میکند، دوی میانه مسافه و دراز مسافه که صبر و طاقت و آمادگی جسمانی را تقاضا مینماید. در برابر این امروزها دوی سحرگاهی و دوی سالم گردانی میان مردم خیلی معمول شده است. درست قید نمودید فایده دویدن برای سلامتی خیلی بزرگ است. پیش از همه آن فعالیت دل و رگ را بهتر نموده گردش خون را معتدل میگرداند. دویدن مشک‌ها را قوی کرده استخوان‌ها را مستحکم می‌سازد و با نگاه داشتن وضع معتدل بدن مساعدت می‌نماید. اینچنین مشق منتظم دو روحیه را بالیده کرده استرس و خستگی را کاهش می‌دهد. متخصصان توصیه می‌دهند که حتی 20-30 دقیقه دوی سبک در یک روز می‌تواند با بهتر شدن سلامتی و بلند شدن نیروی انسان مساعدت نماید. عموما فعالیت جسمانی با استحصال اندورفین‌ها گرمون‌های خوشبختی مساعدت می‌کند که در مبارزه با دپرسیا و اضطراب کمک می‌کند. مهمش برای کم کردن وزن بدن فایده دارد. حتی یک دویش سبک برای سوختن صدها کالری مساعدت می‌نماید. بینندگان گرامی و این صبح در مهمانی برنامه ما هستند نفرانی که ورزشکاران کسبی نیستند ولی حیات خیش را با دویدن پیوستند و طرز حیات خود میدانند و این نفران هستند یلداش یلداشев، افضلخان علیمov و ناظم جان قاسمov. هر یکی آنها اعضای گروه دوستداران دو با نام دو تیجی هستند. شما را پیش از همه به برنامه خیر مقدم میخوانیم. خوش آمدید. باوری کامل هم داریم که امروز هم از دویدن آمدید از صبح بر وقت و چون میدانیم که امروز سنه 3 ایون در تمام جهان روز عمومی جهانی دویان که دویدن قید میگردد. خب ما شما را خوش آمدید میگوییم. سرآغاز میخواستیم درباره انمین گروه دوستداران دو تیجی کمی برای بیننده ها معلومات میدادید و پس آن میگفتید که عموما دویدن به سلامتی انسان چه اهمیت دارد، چه فایده ای دارد؟ تشکر زیاد باران خان نسیم جان. باری نخست نیست که شما ما رو با برنامه خود دعوت میکنید و توجه خود رو به دو و طرز حیات سالم روانه میکنید. گروه دو تیجی تا چند سال است که از حسابی انتوزیاست های دو تشکیل شده است. از اون گروه در مختلف کسب و سایبیس مختلف کسب و در یک کسب نه همه نمودی کسب ها هستند در اینجا. ما کوشش میکنیم با دوهای گروهی خود از حال یکدیگر باخبر شویم و بسیار شخصان مختلفی رو دوستان خودمون خویشتبار نزدیکان خودمون رو با دو جلب نموده همین طریق و طرز حیات سالم جلب نمویم و البته کوشش اساسی ما برای فرزندان برای نبیرگان خود یک نمونه شدن می باشد. از بس که ما در شهر و در جاهای اهالی نشین مخصوص می دهیم که بگذار مردم بینند دانند که همین خیلی نفر هستند یا اینکه فهمند که همین خیلی طرز حیات هم بردن ممکن طرز حیات سالم. شما میدانید که مردمی ما با تمکین بعضی شرم میگیرند بعضی کوشش نمیکنند برای برآمدن. برای همین سال از سال صفی گروهی ما از اون گروه اضافه شده ایستادند. من خودی در شهر خوجند بیش از 30 نفر حاضر در شهر گلستان در شهر در ناحیه جبار رسوف از اون گروه در حتی در شهرکی بستانی ناحیه مسجد از اون گروه داریم. آهسته آهسته آدمانی که دوهای گروهی ما رو میبینند یا ما رو در کوچه ها در چهاربینی ها میبینند
худашон омада аз мо мепурсанд чӣ хел мо шомил шавем, чӣ хел бо шумо шиносоӣ пайдо кунем, чӣ хел давро омӯзем, ё ин ки аксарiyat саволҳо мешаванд ки чӣ хел вазнамонро партоем. бале дав яке аз дастрастарин намудҳои варзишест ки инсон ба худ онро дар зиндагии худ ҷой дода метавонад. дастрастарин ба он маъне ки ягон харҷи изофагиро талаб намекунад, фақат иродаро талаб мекунад. халос фақат мо баромада на танҳо мисол аз рӯи стереотип саҳар бале вақт доред баромадед варзиш машқ саҳар бегоҳ нисфи рӯз фарқ надорад. фақат ирода кардан дар кор, баромадан дар кор, баҳона наҷустан дар кор. ин як баъди чанд мурури вақт як қисмати характери шумо мешавад. баъди чанд вақт, баъди мисол як сол ё ним сол, баъди чанд моҳ бедав шумо истода наметавонистагӣ мешавад. яъне ба шуғли дӯстдошта табдил Да. мебард оҳиста оҳиста. як қисми ҷудо нашавандаи ҳаёт ҳам мешавад. албатта яъне нисбат ба соли гузашта шумораи аъзоёни шумо бисёр шуданд пас аз оне ки тавассути барномаи субҳи нав баромад кардед, мо даъват кардем одамонро. чанд нафар бисёр одамо ба ман ҳангоме ки вохӯрдем мегуфтанд ки мо шуморо аз телевизор дидем, моам мехоҳем ба дав оғоз кунем. ҳамаи онҳоро ман ба варзишгоҳ даъват мекунам. он ҷо мехӯрем тарзи давидан, тарзи роҳгардӣ суҳбат мекунем. ҳамин хеле суҳбатҳои самимона мешавад вақте ки як кас шавқ пайдо мекунад. албатта давидан бошад, агар ҳама одами даванда ёфта савол ҷавобашо ёфта ба саволаш посух мегирад. ман ин хел одамое ки кӯшиш мекунанду як чиза гирам мегӯянд, ман хеле дӯст медорам. манам як қадам ба сӯи он мемонам, аз ҳолашон пурсида меистам, ба гурӯҳамон шомил карда меистем. ин хел одаморо бо чорабиниҳои варзиши дав ки дар миқёси ҷумҳурӣ ташкил мешавад, ташвиқот мебарем то онҳо дар он ҷо иштирок кунанду атмосфераи ҳамун чорабиниро ҳис кунанд. вақте ки шумо бори аввал ҳамун рӯҳияи ҳамун чорабинӣ ё рӯҳияи ҳамун маҳфили варзиширо ҳис мекунед, дар шумо як шавқи нотакрор гӯям бачагиам пайдо мешавад. шавқу энергияи бачагиятон баргашта меояд. баъди иштирок дар чорабиниҳо ба ман занг мезананд ё тамос мегиранд ки кай чорабинӣ оянда мешавад, кай боз равем слот гирем, ягон кунем, ҳамроҳ равем. барои ҳамин барои дав ҳамагӣ кофист як қадам. як қадам мемонед, баъд ба қафо нигоҳ мекунед, ба натиҷаҳои худ нигоҳ мекунеду мегӯед ки ман бояд ин корро барвақттар сар мекардам. ташаккури зиёд саломат. шояд барои мухлисон муҳим бошад ки агар мо хито накунем ҳафтаи як маротиба аст, рӯзи шанбе субҳ соати чанд аст, дар куҷо бештар аъзоёни ҳамин гурӯҳи дӯстдорони дав ҷамъ мешаванд? мо астан дави гурӯҳӣ ҳар рӯзи шанбе мешавад. тобистон ба астан соати 6 дар назди боғи камоли хуҷандӣ аз ҳамон ҷо оғоз мекунем ва ҳама мехостигодан метавонанд ҳамроҳ шаванд. чаро мо аз худи шумо аъзои ҳамин гурӯҳ будед ва аллакай ба саломатии худ шояд дигар гуниҳоро аллакай шумо эҳсос карда истодаед баъди машғул шудан ба дар? чӣ гуна буд аввалин рӯзи ки шумо ба инҷо омадед? инҷан якчанд чӣ гӯям сабаба буд. якумаш ки худам камакак бемор шудам ва духтур гуфтанд ки фораи табиии шумо тамом шуда истодааст. баъзо ман то дава оғоз кардам июли 2024 буд. 2 сол то ягон чорабини спорт, ягон намуди спорт ки машғул шудагӣ набудам ва то саркардам. дуюмаш ки ман худам бисёр ҳаваси кӯҳнавардию ҳама ҷо рафтан дорам, лекин танҳо рафтан на ҳама вақт имконият мешавад. вақте ки дӯстон мекунем битон Искандаркул равем, битон Шаҳристон равем, ҳеҷ кисанда вақташ нест. лекин ҳама омода як ҳафтау 2 бор чойхона ошба рафти ишта хӯрдам, газанҳақмо хӯрдам. саимаш ҳиссиёти худам вақте ки вазн калон мешавад, мешинед
бандак мебандам мегӯяд мехезӣ такас мекунӣ зинапои мебурӣ такас мекунӣ ин чиз ламба зад баъзе ман ёро шиноса медидам ки масалан ки аз ман масалан 10 сол 15 сол калон ҳар рӯзашон дорукӣ мегузарад бале чунки дору нахӯрам наметавонам ҳар рӯз 50 сомон 100 сомон дору мехӯрам ман қарор кардам ки ман ҳамин чизро намехоҳам ва ман давиданро оғоз кардам инҷо бо юлдошкумо дӯсти кӯнак 20 сол зиёд ман аз шабакаҳои интернет медидам ки ҳар бори он пост мекунам баъд ба ин ҳар рӯз навистам ки ягон ташкилӣ шавад мана даъват кунед мерам ва якум ҷое ки мо рафтем кӯли Аловуддин буд даъват кардам рафтем як ҷои аз ҳама зеботарин ба назарам дар Тоҷикистон ва дар он ҷо мо ба як бачаҳое ки ҳамин дар дастаи давлатчӣ буданд шинос шудем баъд аз ҳамон омада оғоз кардам ман ҳозир 1 сол 10 моҳ мешавад як 7-8 кило хароб шудам баъзур зинапоиҳо мебароям ҳакасо тамом шудагӣ масъали хӯрдам баъзеҳо мегӯянд ки хӯрдани кам кардан метарсам вақте ки ман давидана оғоз кардам ман 2 маротиба зиёд таом мехӯрам бовар кунед чунки ҳамин инро бо давидан мебаранд ҳар масалан ки ҳар ҳафта 3 маротиба 4 маротиба медавам дави гурӯҳӣ ҳар шанбе лекин дигар дилхоҳ вақт ҳама давидана сар мекунад вақте ки фаҳмидем инанда як аз ҷиҳати илмӣ чӣ гӯям таҳқиқот будагӣ асосаш ҳамин баст ки вақте ки медавед абурба монда мешед дуюм нафас кушода мешавад ки дуюм нафас дар ин баст ки организми одам эндорфин ҷудо мекунад эндорфин ин гормони табиии худо мегӯяд ки дарда кам мекунад ва кайфият метиҳад вақте ки мо 10 километр зиёд медавем ҳаловат буда баъзеҳо ҳайрон мешавад медавем ханда када медавем одамон намефтон надавед наҳис намекунед ҳиссиёти худи шумо ва ҳамин тариқ шуд ки вақте ки ман ният дорам ки масалан фалон вақт ё имрӯз медам агар ба ногоҳ надавида монам ягон баҳона мебарад бениҳоят худро бад ҳис мекунам алка вазнин эҳсос мекунам ҳамин хеле ба ҳамин сабаб шуд ва вақте ки ман давидам баъзеҳо худошона одамо кӯчак ҳисоб мекунад наметавонам ҳисоб мекунад лекин ҳама чиз дар дасти худо якум шимоӣ ки мен давидам қариб 600 километр ҳисоб кардем давидам ва соли ояндаш ман мақсад мондам 1000 километр медавам ва қариб 1800 километр шуд ва дар гурӯҳи мо одамое ҳастанд ки то 6000 километр медавам мушкилиш нест чунки наменед медавем 40 минут 50 минут 60 минут гӯем 30 минут ҳам давида мешавад лекин ҳамто телефон ба дар омадем фейсбук дар омадем 2 соат 3 соати ҳаёт дадо дар ин бо ягон фоидааш нест на саломатӣ ва на зеҳнӣ ва зарурати пул сарф карданаш нест барои кӯчо буромада давидан мисли спортзал пул додан дар кор не танҳо хостан дар кору ҳаракат кардан дар кор нозимҷон шумо чӣ гуна дохил шудед ба ин гурӯҳ чӣ водор кард ман давиданро аз соли 2019 сар кардам аллакай 7 сол мешавад ки ман медавам ман ҳамин рӯзи шанбегӣ давидан ки оғоз кардагӣ ҳамон ба инҷва ҳар шанбе манам буромада медавам барои он ки ягон рӯз ман бо ин дохил мешудагӣ буроду даъват ҳам саломати худа пеш бибарад ташаккур зиёд хуб шояд имрӯз таваҷҷӯҳи бонувон ва занҳо бисёр аст дар сафи аъзоёни гурӯҳи шумо аз занҳо ҳам шояд кам нестанд имрӯз аллакай мумкин аст алоҳида як саҳифа мекушанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ албатта сафи занҳо ҳам изофа шуда истодаанд бар зами ин занҳое ки ба мо шомил шуданд ба мисли Инна Калиновская Надежда Перевозник ҳастанд онҳо Парвина Зулфиқорова боз Маниша Бобоева занҳое ки ба мо шомил шуданд бовар кунед аз баъзе мардҳо ҳам натиҷаҳои мағз нишон дода истодаанд ман рости гап тӯли ҳамиқа сол ба дав машғулам лекин алал хусус ман Парвинахон дар дави миллӣ ҷои аввал дар байни занҳо ишғол намуданд ба тааҷҷуб мондам ки мо ҳамин қадар машқ мекунем лекин давида истодам дар дистанция Парвинахон моро
گذشته رفتم اینقدر کوشش کردم رسول نتونستم خیلی شاد شدم با خودشون هم گفتم با تمام زنهای گروه هم گفتم که شما نتیجه های بهترین به نوعی شدید از کدام سبب سبب اون که مرحله با مرحله یگان روزی نیست که وایها با دوی خود رو ترک نموند روزی مایان مرحله با مرحله اویسته با اویسته همین خیلی رفتن با خودی آنها نتیجه آنها معلوم نیست لیکن ما با شخصانی که از کنار می‌نگرند هم صورتشون تیز شدگی هم خیلی به خود باوری کامل پیدا کردی همین شاعرم میگم که کمال همنشین بر من اثر کرد وگرنه من همون گیلم که هستم ما کسی که با همین گرد و اطراف آدمایی که پر از انرژی هستند میدونید البته آنها قوه میگیرند الهام میگیرند الهامی نو میگیرند یک نظری دیگر به حیات با آنها پیدا میشه. تشکر زیاد. درباره دستاوردهایتان میخواستیم کمی صحبت کرده باشید. تشکر زیاد. پیش از همه میnnatdاری خود را به مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت ایثار میکنم شخصا به رئیس محترم رجب احمدزاده چون که ما بسیار در ورزشگاه 20 سالگی استخدام مشق میکنیم ولی با وجودی همین قدر سرکاری رئیس ولایت هم آماده میستند با ورزشگاه چون که میبینید اینقدر باغ ها انشاءات ها شده ایستاده است بهترین انشاءات است که یاد شده ایستاده است کنار دریای سیر پیراهی پیاده‌گردی شده ایستاده است که ما از اون موضع خیلی خیلی ثمرناک استفاده می‌بریم روزی نیست که از این گروه در آنجا ندوند یا مشق نکنند تجهیزات‌های ورزشی حتی نصب تمرین بله هنگامی که بگاه اونجا اون موضوع میدوام بسیار مردم میبینم که با اویدهشون آمدگی سیر و گشت میکنن یکی با پیاده‌گردی مشغول یکی با دو مشغول یک موضوع بهترین شده است ما میnnatdor از این چیزها از جهت اقتصادی نسیم جان با دولت فایده نمیبیارن لیکن از جهت سالمی جامعه از جهت اجتماعی به‌بها هستند به‌بها برای همین از مردمی شهر خوجا خصوص از مردمی ولایت سوخت که همین کارهای آبادکاری بسیار شده است از هر روز میبینیم انشاءات ها شده است از شما التماس مردمی دیاریان شما از این چیزها ثمرناک استفاده برید با فرزندان خود آموزانید نمونه شوید طرز حیات سالم را انتخاب نمایید و با دو مشغول شوید. خیلی صحبتی ما گرم و صمیمی رفته ایستاده است و بیایید با همراه تماشاگران یک ترانه خیلی زیبا رو گوش میکنیم تماشا میکنیم و پس از آن با صحبت با مهمانان برنامه برمیگردیم. از این خاطر با برنامه صبح نو در تلویزیون ولایتی سوخت بمانید. نمایم و مثل شوله‌ای تابانی خود
خب ادامه میبخشیم این لحظه صحبت رو درباره خط سیرها گفتن، چون که گفتن که نه تنها در شهر خود جمع روستای شمه، باز دیگر ماراتون هایی که بین شهر و ناحیه های ولایت و حتی بیرون از جمهوری صورت میگیرد. در حقیقت وقتی که من داویدن سر کردم فکر کردم این турни шаҳр медавем хай шаҳр бадавидна сар кардам якум стадион буд медонед чи ман мошинки стадион мерафтам сони стадион медавидам сони стадион мекардам барои чи ман мошинки мерам بله аз хона сар кардам дар асл дар бисёр ҷоҳо марафонҳо ташкил мешаванд инчунин дар тоҷикистон дар хуҷанд масалан дави миллӣ бошад дига дар душанбе якчанд давҳо мешавад инчунин дар тоҷикистон масалан ки ҳар сол тобистон дави ҳафткӯл мешавад полумарафони ҳафткӯл ман якум бор дар онҷо ҳамроҳи бахтиёрок рафтам ва дар онҷо вақте ки давидем як ҳамин хел ҷои зебо вақте ки шумо ҳамин дар соҳили кӯлҳо медавед як аҷоиб буд дар охираш ба ҳама иштирокчиён ҳатман медал медаҳанд якум медали асли ҳамонҷо буд ғайр аз тоҷикистон дар мамлакатҳои ҳамсоя мешавад ҳар сол масалан ки дар самарқанд бухоро тошканд ба наздики дар қоқанд буд ва онҷо ҳамто рафта давидан не бояд то аз онҷо як фестивали калом мешавад як фестивали калом мешавад сайругашт кардан ҳамин боҳона ҳамин ки оилавӣ рафта масалан аъзоёни гурӯҳи мо ё дастҷамъ рафта чағ мезанем меменем иштирок мекунем дар онҷо ёрдӯст пайдо мекунем ва медонед чи дар онҷо на танҳо мо калоно оила барои кӯдаконам дав аст як аҷоибот вақте ки кӯдакон медаванд китрам мегӯне вақте ки кӯдакон мебарем писарчи ман 5 сол буд ҳаме хел хурсанд аз вай давидон бачаҳо вақте ки медал мегирад нахустиниша хурсанд масалан ки ҳамина гифтем ки ҳамин боҳона мо сайругашт мекунем ҷаҳонбинӣ калон мешуд در زمین да чунки вақте ки садхайр фақат хона кор шумо аз як чиз мемонед ҳаётам ҳамто гузашта мебарад агар барои камака хурсандӣ хушдилона ва оила мустаҳкам сафар кардан накун я ҳама ина карда мешудааст ҳамроҳ шавитон ки хоҳад ҳамроҳ шавад бениҳоят бисёр мо чунки байни худумон маълумот вақте ки он кас он се мефаҳмад ҳатман ба дигарон паҳн мекунад ки дар куҷо чӣ истодааст маслиҳат мекунем ба ҳамдигар ёрдам мекунем баъзеҳо оғоз кардани давам як мушкил чунки ман камака қоидаҳои худаш ман намедонистам лекин вақте ки ба ман фаҳмонда ман бо ҳамон оғоз кардам бениҳоят дав ба ман осон буд ин одамро марафонец гуфта мешавад чунки ин одам рӯзи зодрӯзи худ 42 километр махсусан тайёрӣ дида 42 километр давидан масофаи дур хеле тайёрӣ мустаҳкамро талаб мекунад вале ин кас бо иродаи мустаҳкам бо ин тармимҳои мунтазам ҳамин ба натиҷа ноил шуданд ки ман фахр мекунам як гурӯҳи махсус мо ташкил мекунем ки ин одам аз таҷрибаи худ ба ҳамин нав оғоз мекардагӣ одамон омӯзонанд ки чӣ хел осон давидан накор чӣ хел бедард давидан накор чӣ хел аз дав як рӯҳия илҳом гирифтан ва дар синни 42 солагӣ 42 километр масофаро тай карданро аз худ мекунад ба истилоҳи русӣ гӯемгар азархон яке аз беҳтарин мотиваторони гурӯҳи шумо ҳастанд намунаи беҳтарин ва дар ҳақиқат ҳам аслӣ гӯема табиӣ дар хотима парвинахон мехостем ки тавсияҳои меҳмонони азизро бишнавем ва таманниҳои он касо чунки ҳар кас ба фикрам барои худ шиори худро пайдо кардааст дар ҳамин сам масалан давидан барои ман ин саломатӣ аст давидан барои ман боз ягон чи аст марҳамат давидан барои ман ин саломатӣ аст ва ба дигарон тавсия мекунед албатта дӯстони гиромӣ дар назди шумо серкортарин одамо нишастаанд лекин серкорӣ баҳона нест мо вақт меёбем агар шумо баҳонатон серкорӣ бошад агар мо исботи он ки мо серкортарин биёед мо исбот мекунем серкортарин одамо ҳастем давидан пеш аз ҳама барои ман ин мубориза бо стресс бо вазни изофагӣ бо мондашавӣ ва давидан барои ман ин ҳамеша ҷавон ва пурэнерҷӣ мондан аст ман бисёр дӯст медорам давиданро шумо ҳам
даъват мекунам ки ҳамин варзишро дӯст доред, нашудосагӣ бошад, назди мо биёед, мо меомӯзем. қадами аввалро ба сои мо гузоред, давомаш аз мо аст. Азалхо марҳамат. чӣ гӯям, чӣ дав барои ман чӣ дод? Якмаш саломатӣ, дуюм дӯстҳои нав, саъюм навгонӣ бисёр ва онҳое ки мехоҳанд ҳаёташон ба навгонӣ дароранд, битон ба мо ҳамроҳ шавитон. ин як қадам, лекин ин метавонад умуман ҳаёти шуморо тағйир диҳад, ҳам ба ҷиҳати ақлона, фикрона ва ҳам ба ҷиҳати солимона. جسمانی بله ба мо ҳамроҳ шавитон. تشکر ташаккур, саломат سلامت бошед. باشید сипоси беандоза барои иштирок. Худи мо низ як хеле маънии баланде бардоштем аз суҳбат бо шумо. Ман ба фикрам ҳамин рӯҳияе ки бо шумо суҳбат кардем ба тамоми мардуми Тоҷикистон ки айни ҳол моро тамошо карда истодаанд рафта расид. Аз шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ гуна шуморо пайдо карда мумкин аст? Мумкин сабабу пайдо шавад? шабакаҳои иҷтимоии интернет дав нуқта тоҷикистон, дав таҷикистан, дав таҷикистан, дар фейсбук ҳам ҳамин фейсбук, инстаграм, Да. дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Аз ҳамин саҳифаҳо метавонед дарёфт кунед ва аллакай аз ҳамин рӯз эътиборан бинандаҳои азиз ҳаёти солими хешро оғоз карда метавонед. Гуфтанд ки на танҳо саломатӣ дӯстони нав, мубориза бо стресс ва ҳамзамон дидани ҷойҳои нотакрори кишвари азизамон Тоҷикистон аст ва ҳамаи ин ба фикрам як барои шумо рӯҳии хоса ва тоза خواهد بخشید. تشکر برای اشتراکتان بار دیگر. بیننده های عزیز و ارجمند، برنامه صبح نو ادامه دارد، ما را همراهی کنید.